Kirishingi nteto wa Karima Wandi ya Marimanti ni moretie bunge ya sinde yukukurukia mbia shia matura nisho wadfad ya katiba ni kenda Karima tedhe kagamariuga MC ni makwenda mbia ino ni kenda mabotaga kubingia mawera ne Maria manenkagira akari ende kampeni na tuwa mwanka magavana medhirwa ni makuga wadfad iria wadi ire kwenda murandi wa udina mbere na unturimwe ni matigagira wandi iria matekwegusa na MCA waku na akari ni matigagwa thina ni Polo Kabithe gatariri. Kuringana na akaria baba Wandi ya Marimanti ene ati MCAs baba ithagiro bakimenya thina cio ngwira tinyagiria anto maturani ako kigina kia Wadi Fund kibatiri gutengo ni kingo bomba kuthiragia thina ino kibobongwa Wadi Fund igitwikite ngasiteri kana itwikite irinde na katiba ya Kenya gwatuika na MCA athurwa ena kigina yake na bako sana na ngavana wake bandu mwananchi wa kawaida na kuona maendeleo. MCA wetu baba thurito gaba twabathurire na gwendo bwetu mbobaije mathina metu mantura tende ibaije na barabara ndoku mbiye barabara ko batio torwa na ko batio kurukira na ntu baba na utethio ndena ndene ya ntura MCA no guye manto monde Wadi Fund to kuromba tafadhali muthamu njoki utoririkane. Arende akaria baba rutete mbitokiri masinita gutigiri baukurukia untu bubukiri mbunge na nkuruki batigire ibugwikirwa kiri gatiba ya Kenya. MCA na kigina gyake kwowe MCA atigategemere ngavana kuthi kwira ngavana nduthira MCA na nwega pegwa kigina gyake kira karuthagira wananchi bake kwowe ndiromba Kataya arari tari senator wetu a support muswando oyu wakuga Wadi Fund itwike ngasitend. Thank senators ibadi bakurukie mujandara oju wa kuonania kuigwa kwina Wadi Fund kenda gwigwa MCAs bena powers kinyabo bagwa wajibika kire community batiga kareta bare antu bakuthi kuromba gaki begwa bare antu bakuromba na kuthucia kanyamukara bakathi gugatumira baribo itukwenda implementation yao gukurukira Wadi Fund ira bomba kwewa ni kenda bomba gu support our communities kumara grassroots na twarikia kuona ndetu ino cia kuruka tukera thirikari ya Ruto iboyega nontu bo gwitigiria ontu bora gukurukira ma senate na yarikia ukurukua ingwitigia MCAs bakobena powers cia kwaria na gutethia community ciao. Orahwari MC wa ukabere kiri Wadi ya Marimanti Paul Mabujiki nkuruki urethiritwe ari mwari wa thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi kwa kibindi kuruku is natural no ndore ndi MCA watuka Minister of Finance tukubitane nwe akathia kona ngavana watuka kigina ya kuyo kinyiro nthiguru kia bana nkagira tini of time cia panishwa na antu baba nenkere MCA kura para bana nenkere ngavana kura para bana nenkere president kura para bana nenkere senator kura bana nenkere women representative kura boibo ba panishwa ukithuga na MCA ona MCA kaumba kakwena thina mbi no tutikasiaru ari MCA iguru ria kigina iki kia Wadi Fund MCAs gutigiri bakunyagirwa ndi MCA wa Wadi ya Marimanti tweke nende kamnyo MCAs baragia na governor wago kaunti cionde na baria bagetiganiria untubuna lakini baraba na mandate bakumanage biasia county ni governors as we talk lakini no twingi of course bubu wendi wa kila mwananchi kila mtu in fact mwananchi wena kwigwa ibwega emrutia wira bwega na ukweli bungwa MCA akegwa ena kit ena fadi yake kinyawe just like the other elected leaders then yomba gutethia muno gukuria mashinani otaburabu ye CDF ni atethirie muno gukuria mashinani skuru tacia to cia Tharaka cia keto na ntaka mbereni lakini ndio karaida no ntoba CDF yethe kuma 2003 mwankagu ni ari face skuru inu no kathigwa na ikari ta untukura kungi kwa tona gwikwega nkuruki kuringana na mheshimiwa wa Kamunyu MCAs bareke kunenkirwa kigina giki ye na ntubake ba those various words ba kamba kurutira wananchi ngugibwega no ntubo of course bakwerewa imbie kwendekana those various areas cia mashinani na kenda gukarabwa kwa gwende wakagitaka yoti constitutional lakini kanchu ndukina kanya katunchokeria ngabana wetu muthomi njuki nkathosya mwanya nontu of course netigirie kagitaka agatutedia iri ani constitutional wogu agatutedia tukiganirie
tuone bura tumba gutethania. Nkiripotera Uru TV kuma Ntereche Tharaka, Peter wa Paul Ogwa Kabithe.